پارتیên Yekîtiya Siyasî Kurdî ahengek rêxistin li navenda Barzanî li bajarê Hesekê ji bo vejîna salvegera 35 saliyan koçkirina Serokê Nemir Mustefa Barzanî bi beşdariya hêjmarek pir ji welatiyên bajarê Hesekê û endamê Xocehiya Hesekê ya Encumena Niştimanî ya Kurdî. ملا مصطفى برزانية كوري محمد كوري عبد السلام برزانية بوی هلکفتنê axaftin hatin gotin bi navê Xocehiya Hesekê û bi navê Yekîtiya Siyasî Kurdî û bi navê hevgîhana nêviyên Barzanî. Koçbûna Barzaniyê Nemir bi dilekî xemgîn û kovan ez vê rojê bîra xwe ditînim. Bi rastî Barzaniyê Nemir استونک جه استونن خورت بو ده تفگرا کردی ده او نتنه جبو کرده عراق خبات ته کوشین که فراد دکر بله دو کرده جبو کرده جهان تاوی بگومان برزانی سمبولک کردی دوی قوناغا پیویزده لی براستی او تنه نبسه برزانی مر لی کردستان نامره دواب ام نوین برزانی ام کاربن لسر شوپاوی لسر ریچاوی ببورن و ام بمشن کما فلک جوینه شمتینه استیر فریان مهدی جمتستینه کما چکم درچه ام تنخواد آتنا درتن افروج ما ببیر آنی و مگی هاکی پاکش دباغ گلستان پیروز ریبازا برزانیه نمرد چان و کارو خبات ما جوی بردوان دبه جوی روژه که دیروکاییه روژه که کردواریه دست بکارو خبات لروژ آوای کردستان و همو هر چار پرچه کردستان و ببه جبرگو ریبازا هری پیروز و آناسنامه آی کردابو برزانیه نمر بو و برزانی نامره و بمینه دو وجدان و دمیر ملت کرده و بیجی کرد و کردستان و برزانی نامره برزانی هجای گو امزبوی بچالاکی افرابن جبر گو برزانی خباتکار و شورشه و سر مزه بلنده راستی تجاری وک ام کرد ام ویشبیر ناکن ددل ما کرده تفاده سالڤەگەرە کۆچکردنا بەرزانیە نەمر ڕۆژێکە دیرۆکیە ناو وڵاتیên bajarê Hesekê û sal bi sal ev roja xemgîn geş dibe got bi hezaran derbasî rêbaza Barzanî dibin. Dara Ebdo, ARK TV, Hesekê.